uve kuri Bwiza TV rwose. Murabona ko abantu babona abantu bari kuza, babona abantu bari kuza, wenda reka tugere dutya. Aba ni abakozi ba PAMA banje kuza, abadukurikiye muratwumva, aba ni abakozi ba PAMA banje kuza. Haraza kuza abacanshuro no bari buze inyuma y'abangaba. Nubango nyuma yuko bamara gusakwa maze kwinjira mu gihugu, babacanshuro nabo bagiye guhita baza mugume kuri Bwiza murabikurikira uko bimeze. Nyuma yuko bano bakozi ba PAMA bari guhunga umujyi wa Goma, bari barahungiye muri MONUSCO, bari baje mu Rwanda kuko PAMA bamwe mu bayobozi ba PAMA baje kubakira no kubasanganira. Harakurikiraho abacanshuro baba Nyarumaniya, Georgia ndetse na Belarusi bagomba kuyagute nabo bagomba gufunga umujyi wa Goma bakaza hano mu Rwanda. Ngaye nguko aba ni abakozi ba World Bank ndetse n'abandi bakozi ba UN bahunze cyangwa se bahunze umujyi wa Goma, bahunze umujyi wa Goma nyuma yuko M23 ibohoye uyu mujyi. Nyuma yuko M23 ibohoye uyu mujyi, mu kuwuha rero byaje gutuma bano bahoze bakorera imwe mu miryango mpuzamahanga cyangwa se international organization, bamwe twabakiye cyangwa se twafashe kuwa mbere ubwo bahungiraga mu Rwanda barimo abakozi ba MONUSCO. Ubu rero bano bakaba abakozi ba World Bank. Ubu rero tukaba turi nyuma y'abangaba tugiye kugira gute, tugiye kwakira bamwe mu bakozi ba nyuma yabo turakira abacanshuro mwajyaga mwumva bamwe mwita ngo nabo Wagner, abandi mwita bazi ko ari Belarusi. So muri rusange bakomoka mu bihugu Belarusi, Georgia, bagakomoka muri Romania, abenshi ni abanyaromania. Murabizi ko n'uwabayoboraga yari umunyaromania witwa Petro. So aba rero bose abacanshuro bose abantu benshi babazi nk'aba Wagner, ariko mu by'ukuri si Wagner ahubwo ni bamwe mu bantu baturuka mu bihugu byinshi, ariko abenshi muri bo bakaba barageze gute barabaye abasirikare mu gihugu cy'Ubufaransa, abo benshi bakunze kwita abaregionari. Nta kindi kizanye aba bose cyangwa nta kindi gitumye tuba hano, nuko aba bagabo bahoze ari abarwanyi barwana bafatanyije na Wazalendo, FDLR, ingabo z'u Burundi, SAMIDRC. So ni mu rwego twaje, murabizi ko Bwiza TV na Bwiza.com twakurikiranye izi nkuru z'imirwano ndetse tuzikurikirana umunsi ku wundi. Uyu munsi tugira inkuru zishobora kurenga nk'ebyiri zirimo amakuru mashya. Ni muri rero twaje
tugikora follow up y'inkuru tuba twaratangiye, aho ubu ngubu twaje kwakira abantu bakozi ba PAM, bo twaje kwakira ndetse n'abakozi ba World Bank baje bahunze umujyi wa Goma nyuma y'uko uyu mujyi wa Goma ubayemo imirwano. So ni imirwano rero itari yoroshye, ni imirwano yaje gutuma ndetse MONUSCO ihungisha abakozi bayo n'imiryango yabo. Ni imirwano yaje gutuma bamwe mu basirikare ba FARDC nk'uko mwabonye ku munsi w'ejo, abasirikare ba FARDC Wazalendo ndetse harimo n'abapolisi bahungira mu gihugu cy'u Rwanda, bazanye n'imbunda zabo bamanika amaboko. Muri abasirikare karimo kandi n'abaofisiye bakuru, abaofisiye mu bahunze, ku buryo no ku munsi w'ejo mu gitondo twakiriye n'ubundi bamwe, ejo kuwa kabiri twakiriye n'ubundi bamwe cyangwa se abanyamakuru bafashe amashusho atari inkuru, bamwe mu basirikari bari barimo na Rwanda ejo mu gitondo, bari mu bantu barwanaga ejo mu gitondo, ariko ubwitangazamakuru ryajyaga kubareba saa sita n'igice saa saba nibwo bageze mu Rwanda. Nyuma y'uko M23 yari irimo ibatsinda ndetse birukana mu bice barimo, aba benshi bahisemo kumanika amaboko. Ni muri rwego rubona ko muri iki gihe hari kuza impunzi zituruka mu miryango itandukanye, impunzi ku bakozi bamwe bakorera imiryango mpuzamahanga. Ku ikubitiro habanje MONUSCO iraza, abakozi bayo n'imiryango yabo. Ubu rero turi kwakira abandi bakozi, ariko bose na bose baba muri imiryango ya UN, kuko ni PAM rero murayizi ko ari supplyinga ibyo kurya mu mpunzi. Kenshi niho benshi bayizi, bayita ngo ni magambo nyine arambuye, ni World Food Program niko bayita, ariko hakamo n'abakozi ndibaza ko haziko n'abakozi ba Bank Mondial ndakeka. Kandi mu kanya igikorwa cyane nk'abanyamakuru twishakiraga twumvaga kiri buze kuturyoheye, nubwo ni inkuru y'abakozi ba UN bahunga, ariko cyane abenshi mukeneye kureba aba Wagner, abo mwita aba Wagner, mukeneye kureba abo mwita abacanshuro n'aba Wagner. Ubwo mfata ko ari abacanshuro, ariko muri rusange si aba Wagner, ahubwo baturuka mu bihugu bitandukanye. Impamvu nkeka ko baba Wagner nuko babita aba Wagner nuko bano bagabo baje mu gihugu cya Kongo mu gihe abitwa aba Wagner bari bagize gute, bari bameze nabi cyane, baza mu kuza muri Afrika, yari inkundura yo kuza muri Afrika, baje mu bihugu nka Mali, baza muri Central Africa. Bakaba ari abagabo barahirwaga cyane icyo gihe, bari no mu mirwano muri Ukraine, aho barahirwaga cyane nk'abagabo baje gukora ibitangaza. Gusa byaje kurangira bano bagabo b'abacanshuro batsindiwe mu gihugu cya Kongo. Abaje hano barakubiswe, abashi muri bo barapfuye, abandi bafatwa amatekwa. Umwe mu bayobozi babo w'umunyaromaniya mu minsi yashize yatawe muri yombi n'igihugu cyabo, bamushinja gushagurika ubutegetsi. So abangaba rero ejo bundi bw'imirwano yakaraga mu mujyi wa Goma baje kuvuga ati ariko nyamara reka tujye gutireka duhitemo guhunga, tujye muri MONUSCO, hanyuma dutange n'intwaro zacu, dutange imbunda zacu, hato tutazajya tutazabigwamo. Nk'uko rero byagenze, uko byagenze, abo mubona n'abakozi ba PAM, barimo bahunga umujyi wa Goma. Aha ni kuri Grande Barriere, ku mupaka uhana imbibi n'igihugu cya Kongo, umupaka wa Rubavu, u Rwanda, aho u Rwanda ruhana na Kongo imbibi, umupaka bita Grande Barriere cyangwa se la Corniche. Aha niho turi nka Bwiza TV, kubereka uko ibikorwa byose bigenda, cyangwa se kubereka uko bamwe mu babaga mu mujyi wa Goma, bamwe mu bakozi b'umuryango w'abibumbye, bamwe mu bakongomani bagenda bahunga iki gihugu, bahunga umujyi wa Goma baza
mu Rwanda UN rero ko rizagenda uko bizajya bigenda. Impamvu y'izi nkuru tubagezaho no benshi murabizi ni inkuru zijyanye zishingiye ku mutekano muri aka karere. Kugeza ubu bavuga ko yaba ibihugu byinshi mu Burayi ku isi yose, ibinyamakuru byinshi biri interested kuri izi nkuru kuko usanga aho bivugwa cyane ni inkuru zavuzwe mu nama ya UN, ni inkuru zavuzwe mu kanama k'umutekano ka UN, ni inkuru zivuga muri Afurika yunze ubumwe, ni inkuru zivuga muri Afurika ni inkuru zivugwa muri Afurika y'Iburasirazuba, ni inkuru usanga abayobozi benshi muri Afurika ku isi bagira gute bashaka kuzivuga. Akenshi mujya mwumva ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akunze kuzibazwaho, kubazwa ku bijyanye n'umutekano muri aka karere. Mwaraye munumvishe ko ejo bundi umukuru w'igihugu yavuganye na perezida wa South Africa, ni ikibavuzeho. Uwitwa perezida wa Kenya Dr. Ruto, William Ruto, nawe yavuze kuri ishu y'umujyi wa Goma. Ni benshi bayifataho ijambo bakayivugaho, ahanini ubona ko biri interested. Niyo mpamvu rero natwe nk'abanyamakuru kuba mwitangira tugikurikirana izi nkuru ndetse dukomeje kugeza igihe cyose. Akari agenda setting ya Bwiza no kugeza amakuru agezweho. Ngaye nguko rero uko bimeze mugomba gukurikirana. Ubu kandi hari inama ya akakanya ubungubu, hari inama ya Afurika yunze ubumwe n'ubundi igomba kwiga ku kibazo cya Kongo. Numva ko biri mu bituma abantu bagomba kumenya amakuru. None byongeye nk'abanyarwanda bakwiye kuba bamenya amakuru ya buri kimwe cyane uko na leta y'u Rwanda ivuga ko itagikura amaso mu burasirazuba bwa Kongo, bityo n'abanyarwanda bakwiye kubimenya kubera ko bimwe musanga harimo uburyo bigenda bigira ingaruka no ku gihugu, yaba ku mutekano cyangwa se ibindi. Akaba rero hano hantu hakomeje kuba iki gikorwa, aho hari n'abanyamakuru benshi cyane, abanyamakuru batandukanye. Mwirebeye murabona ko abo bose ni abanyamakuru ari hantu batandukanye. Abanyamakuru ni benshi cyane, abo bose mureba bose ni abanyamakuru b'ibinyamakuru bitandukanye, kugira ngo ni meke wenyine uhari. Abo bose ni abanyamakuru batandukanye, abo bose ni abanyamakuru benshi cyane. Nuvuga ngo iki kibuga cyuzuye abanyamakuru. Iyi nkuru irimo ibinyamakuru biri international, ni inkuru irimo ibinyamakuru byo mu karere, ibinyamakuru byo mu gihugu imbere. Ni inkuru rero bavuga ko iri interested. Kubansabye ko mbereka abanyamakuru bari muri kino gikorwa, murabiboneye ngabo. Urabona ko ntabwo turi hano twenyine, hari ibinyamakuru bitandukanye byo muri Kenya, ibyo muri Uganda, ibyo mu Burayi. Hari ibinyamakuru byinshi cyane. Ngaye nguko turi hano rero ku mupaka wa Grande Barriere. Mukomeze mukurikire. Pastor warusabye ko nkwereka abanyamakuru jya murabona ni benshi cyane, nibura hari nk'ibitangazamakuru nk'ijana birimo rwose. Turi benshi cyane ariko cyane turi benshi cyane ku buryo ubona ko ari inkuru iri buze gutwika wa mugani. Ni inkuru iri very interested no kumva kumenya ko harimo umucanshuro watsinze ku rugamba. Nawe ushobora guhita wibaza ati ubundi umucanshuro ashinzwe guteraje gukora amafaranga. Yego, ni inkuru iri interesting. Urakoze cyane. Yego, iri interesting. Yego, ngaye nguko ubona ko harimo n'abo abo mu ruhu rutandukanye, aba black people, yaba white people, ni benshi cyane. Abo bose urabona nabagize gute, nabaje bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, aho basaba ubuhungiro, aho bafashijwe guhunga na MONUSCO. Aba ntabwo ari abamisioneri, bano na yego
abandi benshi cyane hireka ko harimo aba World Bank bavuze ko harimo n'abapampa. So rero nawe ndagira ngo icyumbwire kuri iki gikorwa turimo hano nk'umunyamakuru cyatumye uba interesting kuza gukurikira kino gikorwa. kuba naje kujyanye no kuba abakozi ba World Bank cyangwa se ba banki y'isi barimo kuza bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hano hafi Igoma bakanyura ku butaka bw'u Rwanda. Bishimishije cyane ku ruhande, ku mpande zose, umuntu wari wese wabibona kuko ntabwo turaganira nabo, ariko ntekereza ko ahangaha ariho babonye bashobora kuba babonera amahoro kuruta ahandi mu gihe baba bahanyuze bagahunga imirwano. Nubwo imirwano yahagaze uko byagenda kose, ntabwo umujyi ufitwe n'inyeshyamba haba hakirimo umutekano muke, haba hakirimo ntabwo abo bahanganye cyangwa se abo bita umwanzi ku ruhande rwabo aba yashizemo, haba hakirimo umutekano muke ndetse no kuorganiza ubuyobozi. Urumva ntabwo bakagombye kuguma hariya bari safe, ariko kuza ahangaha baraza bahanyure, ntabwo bari buhite bata mu bihugu byabo, baraza kwicara bumve bashize imumu ku buryo ejo cyangwa ejo bundi bashobora kuba basubira nko mu bihugu byabo, bakazagaruka amahoro yagarutse mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma. Kuri we noneho tujye ku gikorwa cy'abacanshuro, kuko wenda nubwo nzi ko utayakurikiraga cyane kubera izindi nkuru gukora ziyana n'iz'abaturage, uyu munsi waje kukureba uburyo abacanshuro bambuka ku mupaka w'u Rwanda na Goma bahunze uwo barwanyaga. Kugeza uyu munsi bagiye muri MONUSCO bashyira intwaro hasi, ubu bari guca muri eneo za M23. Kuri we nk'umunyamakuru iki kintu ukibona gute? Icyo mbona cyane niba kuba barimo guca mu ngabo za M23 bivuze ko first of all wahita uvuga ko katuzita inyeshyamba kuko zafashe ubutegetsi ari inyeshyamba. Izi nyeshyamba ari inyeshyamba, uzi ko na African Union iri kubita aba opposition, ntabwo irimo kubita inyeshyamba, ntabwo iri kubita inyeshyamba. None se ubwo abantu ko barimo kugenda benshi bavuga ngo inyeshyamba, no kuvuga ngo reka tuvuge ko ari ingabo irabita opposition, kubera ko n'ubundi bamaze no gufata n'umujyi. Ubu ngubu bameze neza kuko bafite control, bafite ubutegetsi bw'umujyi, bafite ubugi bavuga ko nabwo nabonye bashyizeho guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Urumva byarangiye. Oya notse M23 bawushyizeho guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ni leta, ariko nkibaza iyo guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru arayobora iki? Arakorera hehe se? Ibiro bye biraza kuba biri ubanza bibugi butembo gusa, nyine bumva ko biziye gusa, ariko ikizwi cyo nuko M23 yagize gute yamaze gufata ubutegetsi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru 100%. Yego, abako bafashe 100%, uko niba wari governor we yaranishwe already, bajya ahita bafata umujyi intara yarimo, bivuze ko yamaze kuwufata. Bivuze ngo M23 abantu bashaka kwitega ko hari n'ibindi bikurikira step zindi zishobora gukurikiraho zishingiye ko yamaze gufata ubutegetsi. Mu gihe abantu babonaga ko yagasinye ivango Bunagana, none uyu munsi ntabwo turabona andi matangazo, wenda reka dutegereze tuzabona bavuga ati fe Goma, nkuko bavugaga fe Bunagana. Uko byagenda kose urumva hashize kugira ngo batangaze ko bafashe umujyi 100%, ngira ngo hari byabaye mu masaha y'ejo. Wabonye amafoto y'aba Uwiringoma Afande ndetse n'abandi basirikare bapfukama bashima Imana, bivuga ko umujyi bawufashe 100%. Bura nabo kigiye kurikiraho bagiye gushyira ubutegetsi bwabo. Urabona ko hashobora kujyaho ubutegetsi bwabo cyangwa se